ruguto rutongozi bwo kuhunduza ubwano rwa Katero Nyakasana Kanyangongi kusyara ikikunda cyacho Uganda urwino buringo bwa kilometero 13 kanuruza kumara miliyoni igana nshanje mu sente za Uganda. Twazi pia sente zagira account ziriho turabyo kukinga kuko abantu bayi bagamba software kakora immediate tare byo kukinga tukagenda rero ko bari bakurira Tomara tugende abishonga yakabye turi mu kabiri cyabanaza ko shorera sente zagira na kuko twaraza kurukagamba sente zagira ko turi gusafurandikiraho imana numurabana n'umujinde nguteze twatkozere bwa hati ushanga twamare myezi mukaga tukozere konga emyezi mukaga urubuto ruriyo ndugira ki muri waho no kwata hinzi mukamba kumara mukakora ki shikorekana umanu mbanda bandika abebembezi bashabira baturu kwese ngutozi government ekozire kongera intasiyo makagabo nyowe nko mwembezi nishabembe abantu kabatakabona ngumutubere bakarebi aho tutari murebeke ngo ibi bagamba byona zazir carvat line zitano zazaho zazir kazazi yo kushara tukagradinga tukashiping byakorwaje byazaho bambara tukatukubi twayishira kansi yambarra kwa kumansi yambarra barra muna matendo bwochi mbarra matendo bwochi konka rwambara na yeriyo services zukutwe amashobero tsakombeka bombeka akashari inguto watsakora bakoreza akashari bihaba tsakora bakore byakashari kashara nambara si rwambara twabumoko twabumoko Umurimo gunuguza ku marebero 30 kandi abatura basimire government abo kubijuka abo kuba batwire babona bwemberambiye nguto ndi Anita Tukunda.